بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب کی میزبان اور کاروان مربع تنظیم کی روح رواں محترمہ بشریٰ فرق صاحبہ، کونسل جنرل آف ایران ایکسیلنسی حسین مالکی صاحب، تھوڑا سا ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایکسیلنسی حسین جعفری صاحب، استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز خٹک صاحب، جناب فقیر حسین مسرور صاحب، پروفیسر ڈاکٹر گلزار جلال صاحب، پروفیسر ملک ارشد حسین صاحب اور تمام خواتین و حضرات، عزیز بہنوں اور نہایت محترم حاضرین گرامی، السلام علیکم. Excellencies, first of all, I would like to extend my warmest regards, my greetings, and my heartfelt condolence on this moment of sorrow that Iranian nation is going through. And I assure you on behalf of our nation that we are with you at this moment of sorrow. And thank you very much for being here, for facilitation Pakistani literary organizations, and for providing your full support, your venue and your presence. Everything is